अहानबद मरोइब पाउ मणिपुर इंग तप्पा हंजुलकनब पाउजेल पुदुना दिल्ली दगी साइकिल थौदुना लाखिबा सोशल एक्टिविस्ट मालेम थोंगाम ngasi इम्फालदा असोय ngam याउदना यौरखरे अमदी मणिपुर लेंगा के KFNPD के ऑफिशियल टीम अमना अंड्रोदा लैबा प्राइवेट ऑयल डीलर अमा आइनगी वांगबदा हांगलंबगे थोंग थिंजिनख्रे खुरमजरी ISTV की मणिपुरी पाउ मित्यंग ताबिरिबु सिंगबु तराम नोकचरी पाउ संदोंग पिजरी मणिपुर इंग तप्पा हंजुलकनब पाउजेल पुदुना दिल्ली दगी अक्टोबर की टांग अनि दगी साइकिल थौदुना था अनि चंगना लाखिबा सोशल एक्टिविस्ट मालेम थोंगाम ngasi इम्फाल दा असोय ngam याउदना यौरखरे कंगला गे सेंगलबा लाइफमलेंदा चंगदुना लाइ खुरमखरे कंगला दगी थोरकलबा मतुंग ख्वाइरमन कैथलदा तोंगान तोंगानबा मफमदगी लाकपा नुपिसिंगना हराव त्यामना ओखरे मालेम थोंगामगी खोंगसद अदुदा तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदगी लाकपा मियामना महकपो हराव त्यामना ओके हौजिक मणिपुर थोकलिबा थौदोक असिगा मरी लैनना तंगदु लैताबा पुरकनबा पाउजेल पुदुना दिल्ली की कुतुब मीनारदगी चटखिबा अक्टोबर अनिदा साइकिल थौदुना इंडिया की मफम क्या फाउदुना लाखिबा ट्रांसजेंडर मालेम थोंगाम ngasi इम्फालदा यौरखरे माकना कंगलादा चंगदुना लाई खुरम के तुंगदा कंगलागी वेस्टर्न गेट तगी इमा कयागा लोइनना ख्वाइरमबन इमा कैथल फाउबा लाखि मालेम थोंगामबु कैथलगी मासिंगना हराउ तयामना ओखरे मालेम थोंगाम ना इंडिया की स्टेट कया फाउदुना लाकपदा मियोय क्याना सगलखि मणिपुर लांसलकपदा कुकी खरना मणिपुरदा तंगदुलैताबा पुरकपा पामदबगी थबक कया चथरपासी लाइबक्तिबनी नेशनल हाईवेदा फ्री मूवमेंट लैतबा अमसुंग हिंसा की थबक चथरपासी यानिंगदे पीस फोरम कयागी मतेंग लौदुना मणिपुर की अपुनबा सक्तमदा सिंगनरकपा अमसुंग नुंगसी चानना हिंगमिनबा होटनाबा असि थुगाइनबा सिलिबस सिंगी मथक्ता लीगल की ओइबा थबक चथरगनी हाइखि पोकबा याबा वही वता मयाम सिजनरागा आइगी जर्नी से काकोपी लादनबा मणिपुर दगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड तालिबा कांगुना यामना कन्ना होनरबसु काकोपी क्रॉसिंग तौरमगा इम्फाल योरबा हाइबसि आइगी पादम ओइबनिना आइना सिक्युरिटी की मतेंग लौजरे हारगा आइना हिंसाजे थौदोक थोखनिंगबदगी तुमिना आइ काकोपी लाले हारगा मोइना ड्यूटी तौरिबा मफम लाले हारगा ngasi सेमाइदा ngरang थुंगबा मतुंग ngasi इम्फाल योजरबनी दिल्ली दगिना ngasi मफम से यौ फाउदा पब्लिक की सपोर्ट अदुकी मतिक फंगी कुकी कम्युनिटी खक्तंगनदी मणिपुर दा शांति थंबसे पामद्रिबसे करी मरमगिना हाइबा वहांग से बै हंजनिंगी
पुनः हिंगमिनरिबा मणिपुर की आइडिया ऑफ मणिपुर हाइबसिगी वाखलोंदा सिंगराइबा शांति पुगाइबा पाबा मियोय सिंगसिगी मथक्तदी आइना कोंगना लेपगा लोइनाना मोइगी मथक्ता थबक तौगनी हाइबा वाफमसे आयांगना थमजरी मणिपुर थोइबा इशूसिगा मरी लेनाना पॉइंट खरे यावबा मैगजीन अमा ओइगनी आइना फोंगदौरिबसी मसी इंडिया गवर्नमेंट आइना मैगजीन से किसिनरबा मतुंग आइना मतम खरे येंगबा मतुंगा मणिपुर शांति हलकनबगी खोंथांग से सब चाना पाइखत पिरक्तबा तारबा अदुगा फ्री मूवमेंट की पोसे मैतै सिंह अखोइना नेशनल हाईवे सिंह फोंगना चटबगी याबगी अयाबा पिरक्तबा तारगदी ऑल इंडिया सिनबथुंगना इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर येंबिरिबा मियेंगसे सिनी हाइबसे खुदम चांगम पुथोकबगा लोइनाना पीस कैंपेन से मपुंग फाना मखा ताना चंगजंगनी मणिपुर लेंगा के KFNPD के ऑफिशियल टीम अमना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंड्रोद लेबा प्राइवेट ऑयल डीलर अमा आइन की वांगमदा हांगलंबगे थोंग थिंगजिनख्रे मणिपुर लेंगा के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अमसुंग IOCL के ऑफिशियल सिंगना सथकिबा ड्राइव अदुदा सेरुकिया किबा KFNPD के OST पोल हाउबम बोबिना मणिपुर लेंगा के गवर्नर ना मणिपुर लेंगा के कमिश्नर अमसुंग सेक्रेटरी KFNPD दा पाउताक पिरकपगे मतुंग इना ngaraangdagi state asigi tongan ba mafam singda आइन की वांगमदा हांगबा लनाई ऑयल पंप सिंह फागतनबा ड्राइव असी सथबने ngarang अंड्रोगी कैथलदा लेंगा के अयाबा याउदना हांगबा लनाई ऑयल पंप असी थिंगजिले हाइखे ऑथोराइजेशन लेटर मोई OMC की मखादा ओइतारगदी मोई लेटर मोसु पाइबीगदबने मेन ओइबदी अदुनी इवन सी हांगिब जगह से ट्रेड लाइसेंस को पाइबीरमदे करम ग्राउंड हांगिने सिटी याम थिना बाजार मैम साइड लेबिरिबा सराउंडिंग मैम सिंगसिनसु मोइना फजन अवेयर ओइबीगदबने सिटी यामना पेट्रोल सिटी थाथीग्रब कइनोमने मनाक्ता मैखेत पुसनबि यापोते मोबाइल वारी सानारगा मनाक्ता पुसनबो यापोते याम एक्सप्लोसिव कइनोमने अदुगी सिसरा माना एक्सप्लोसिव लाइसेंस याउदनबो हांग लेरम सिटी लोइना लेकाइसिमा लोइ तुंगै चाकतोइनेबो National Program for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases (NPNCD) की मखादा District Hospital थौबालदा Daycare Chemotherapy Cancer Care Center की facility हांगदुना मियामदा सर्विस माइपाकना पीरी हाइना District Health Society थौबाल अमदी District Hospital थौबाल की माइकैदगी फोंगदोरकले District Health Society थौबाल Dr. वाइनुकुलना District Hospital थौबालदा हांगलिबा Daycare Chemotherapy Center से Ministry of Health and Family Welfare Government of India की मखादा patient सिंगना state की वांगमन नत्रगा state मनुंग येंबा ओइरबसु युमदा हलकलबा मतुंग डे केयर केमोथेरापी सेंटर दा मखाताना केमोथेरापी कापा यानना बसिनबा प्रोग्राम अमने प्रोग्राम असेदा केमोथेरापी काप किबद नतना केमोथेरापी ड्रग सिंगसु स्टोर दा लेरबदी फ्री दा फंगने करिगुंबा लेत्रबसु हायर अथॉरिटी दा हायरगा फंगहन बहोनगने खुदोंसाब सिंग असि फंगननबगी दमक स्पेशलिस्ट सिंगा तानबियो हाइके Directorate of Youth Affairs and Sports Government of Manipur na sinduna tha segitang kunnithoi fauba chathagadaba kuntaret suba state level youth festival 2025 hokdokpagi thoram state youth center khumal lampakta pangthokre thoram aduda youth affairs and sports ki secretary and Pravin youth affairs and sports ki director M Veto yauna maru oiba mioi kyanna president member oina sarukya khibagal loinana tongan ba youth centers youth club amasung association singi youth chahumga yankhairom su sarukya ke थौरमदुगा मरी लेनेना यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की डायरेक्टर मेंगबम भेटोना लाखलिबा जनवरी थादा नेशनल लेवल यूथ फेस्टिवल पांगथोकदौरिबा सिदा मणिपुर सु सरुक्यागदबा मरमना थौरमसी पांगथोकपने तोंगान बा यूथ फेस्टिवल सिंगदा सरुक्यारुबा मणिपुर की कॉन्टिजेंट सिंगना माइपाकपा कया लेख्रे मथंग चहिदगी यूथ स्टेट यूथ अवार्ड पीनबा होनरगनी फोंदोखे यूथ सेंटर सिंगी खुथांगदा कना यूथ अवार्ड पीबी आगदगी मदोगे है मैं अखोइना अवेयर ओहलकांदा स्टेट यूथ अवार्ड पीबी मथंग चहिदगी कमिंग फाइनेंशियल ईयर लगी कोई अमु रीइंस्टेट तौनो होनजगे कसी पांथोकदोरिबा हुदोकदोरिबा प्रोग्राम से दा मैम लिंगुरिबा खाइपुनो वगना फजन कोऑपरेट तौबिरकांदा सिंजरिबा फेस्टिवल सिगी मरुएबा मोटो मरुएबा पांडम से फुलफिल तौहनबिबा Women Conflict and Society NSWCS 2025 की मतंगदा नोमगी ओइबा नेशनल सेमिनार अमा मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी दा पांगथोखरे मणिपुर यूनिवर्सिटी की वुमेन स्टडीज सेंटर न सिंदुना पांगथोकी बथरम अदुदा सेंटर से डायरेक्टर डॉक्टर मैंगलंबम लिलीना फोंदोकीबदा ngasi पांगथोकलिबा सेमिनार असि मणिपुर की सोसाइटी दा कॉन्फ्लिक्ट जोन सिंग असिदा नुपी न थेंगनरिबा अवाब सिंग विक्टिम ओइरिबा नुपी सिंग असिगी प्रॉब्लम सिंग असि मतौ करमना सॉल्यूशन पुरकनी हाइबगी मतंगदा नैनगदबा यामना
ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ victim ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯤꯁ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯗꯨꯅ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ngasi seminar se society amabu development oinaba amadi ingtapa society ama oinaba hotnabada yamna maru oiba seminar amani haike seminar asida tongan tongan ba akhang ahising amadi mahairoi singsu saruk yake Manipuri society or North-East as a whole in Kashmir side, the conflict zone area, since the women, since how they are suffering, gender-based balance, makhan variety, the conflicts in a makhan dimension, the violence at hey, those at Haragadi command or massive Hawaii, Tumda Kamina Sigi victim Mayam Sigimagi studies it auraga, solution oriented over peace building over Ma Sagatpangadra, have a Timsida, Akogi Akang Ahima Pandagi, Mam Yaudana, the Yakogi, Sidagi scholar, activists, Mam Yawaga, Lapki Coxisum Chalaga, solution would put a Payaba Mong, the Akoika Mina, Sama, the peaceful over develop over society, Ma Oyangani, have a Tims, the Pangtok 7 one day national seminar on women, conflict and society. Manipuri University ki Department of Statistics na senduna data analysis using Excel and SPSS haibasida Mari Suba Series 1 week workshop ki thauram ngasi department ase ki conference hall da asi pangthokre thauram ase ga mari lenena Manipur University ki Department of Statistics ki convener Dr. Manglambam Binitana ngasi pangthokliba workshop ase dagi statistics asi karino masigi kana basi karino haibadu khangan bani statistics na piriba kana ba sing matau karamna apply tawgani amadi software gi khuthang da data analysis matau karamna tawgani haibadu workshop asida khangan gani haiki workshop asina mahairoi high studies tawbu sing amasung tongan tongan ba lamda research toriba research scholar singda chauna kanaba piba ngamgani research toriba singda su hena khudong chaba fangani workshop asida punna participant humfulom na sarukya ki baga loinana tongan ba department singdagi resource person singsu laktuna sarukya ki loinana Manipur University ki School of Human and Environmental Science ki Dean Professor S. Dibon Kumar, School of Mathematical and Physical Sciences ki Dean Professor P.H. Sumita amasung Department of Statistics ki Head Professor S. Opendrasu sarukya ki Hariba workshop asida statistics se matogram na apply tawbani amasung masi ikanara ba method asi apply tawna ba software se na duna apna data analysis tawbani haibu tambigani hariba workshop asida charakna participants who can bana sariyari integration function asida tongan ba department dagi professor kaya faculty kaya atupa resource person kaya amasung lawni workshop asida research scholars singda statistics se matau karamna sinagani haibasi khangalaga makoigi research da hena pangthok statistics asibu apply tawduna kanaraba vision kaya product society da kanaba pigani haina asato Uripok talaiba Irengbam Thamsa Devi Nursing and Healthcare Research Institute ke taruk suba batch ki BSc Nursing students singi oath taking ceremony gi thauram ngasi Gem Hall da pangthokre thauram adu da Commandant CRPF Group Center Silchar Ronder Jini Anal Naga ITD Nursing and Healthcare Institute ki founder Dr. Irengbam Ibotombi Singh Northeast Region National Vice President TNAI Professor Thaudam Nandarani Devi ITD Nursing and Healthcare Research Institute ki Principal Irengbam Nalini Devi amadi ITD Nursing and Healthcare Research Institute ki Vice Principal Professor Manglambam Santi Devi na athiba mithunglen sing oike thauranga mari lenana Irengbam Thamsa Devi Nursing Healthcare Research Institute ki taruk suba batch ki BSc Nursing ki mairoi sing haunabi matung ina oath taking lauke Irengbam Nalini Devi na hauziki matamda nursing ki profession ase hauziki matamda de scope yamna chawre nursing tamliba singna isa na target ama thambatai madugi matung ina mahai tamlabadi tongan ba nursing gi lambida chatpayai haike nursing ki madugumba lambian sida do satpa matamda yamna ki satpayari se education ki lamda sanbi ki haragana education da su highest PhD amdi post PhD fawda dum tawgiba ya research matang tawgiba ya 70s 80s da tamakwa adugumba nursing ki standard ga hojik tami basega yam khenara ba adugu hojik ki matam se da BSc nursing ko syllabus da yaw do me asidi suki michik bazo se lakre suki mati high standard da lakre aduna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯞꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯊꯝꯕ ꯇꯥꯏ. Department of Education Manipuri University na sinduna 2-day National Seminar on Reimagining the Future of Education, Interplay of Human Relations, Institutional Framework and Technological Advancement ke haudokpagi thoram Auditorium DM College Arts DMU dengasi pangthokre. Thoram aduda Professor W. Chan Babu, Vice Chancellor Manipuri University, Dr. Divya Jyoti Mahanta, Chairperson Eastern Regional Committee, National Council for Teacher Education NCTE, New Delhi, Professor Sam Lanchen Mamitai, Principal, Dem College of Arts, DMU, Amadi, Professor Kaithelakpam Indramani, Dean, School of Social Science, DMU, na Atoiba Mithung Lensing, Oina Saruk, Yakibaga Luinana, Tongan ba, Lamda Ladiba, Maruiba, Muising, Amadi, Mahiroi Sing na Saruk Yaki, Tauranga Marilena, Wangang Loi Sing na Wafam Kaya, Fongdok na Ke. But I tell you, when we analyze the theme given out here, there are three things which are very important. One talks about human relations, the other talks about institutional framework, the third one is what we call technological advancement. Why this is say human relations, it becomes so important. When we talk about human relations, we are going to focus mainly on two perspectives. One is all about the social needs of humankind. At the same time, the psychological needs of humankind. These two things we need to examine and understand very well. Manipur Progressive Pig Farmers Association ki Marirak Suba General Miphamama Major Khul Dalaiba Manipur Press Club ki Loktak Holda Pangthokre. Thauramaduda Manipur Progressive Pig Farmers Association MAFPA gi Advisor Nilakumar Ngariambam Amadi Fagi President Ningthauzam Lokendrana Atoiba Mithunglen Singh Oiki Loinana Association Asiki Maikai Dagi Founding Member Oidiba Singh da Achamba Khudol Pidune Kai Khumnaki Manipur Progressive Pig Farmers Association Mafagi Joint Secretary Rustam Ngangomna Manipur da Oak Farming Bu Chaukhat Hannabagi Damak Oak Loidiba Farmer Singh Punsinduna African Swine Fever Laina Tina Dagi Ngaktoktuna Afaba Breed Putoktuna Maipak na Farming Torakpa Chahimanga Mapung Farakle Pandam Amaga Loinana Oak Loidiba Singh Punsinduna Manipurda Thawayangna Oak Farming Tauriba Farmer Singbu Makhal Kayagi Training Piduna Akanba Biosecurity Ngaktuna Afaba Machinjak Pizaduna Afaba Breed Putoktuna Mipal Tangdana Aikoi Maselna Iromdom Leptuna Afaba Samas Ohinaba Hotnaminaba Changi Loinana Hiram Kyada Oak Loidiba Farmer Singda Mating Pangduna Lakli Association Asina ICAR KVK ki Khutangdagi Amadi Afaba Institute NRC Rani CAU da Farmer Singbu free training to handuna Farmer Mayambu knowledge karapiduna Sufam Nomfam Lainaba Hotnari Fongdoke. Hojiki oina koi main challenges se ASF se koi vaccine ju laitaba treatment tawna basu laitaba ko hojiki ASF se koi main challenges se biosecurity sina ngakna base adugi koina mafam phang khudingi chatuna biosecurity ngakhanna ba training na chingba the awareness na chingba koi piduna lakli mamang da hogi ba sei singda paktak na Manipur punba suhon bado adubangti oidre handak sei gidi epicenter ahum kaksing Imphal East amadi Churchandpur natana Assam gumna 297 epicenters leba dumbakti ngamdre masimak mafagi achauba role ne na ai thamjage aduga amana koi gi sim mafagi membership yawgi namakta koi gi main challenges lei se koi gi fit afaba pidaba yaktaba breed afaba pidaba yaktaba January thadagidi mafa yawi beje membership card ama issue torni ana company mayam ama koi tie up tawjare ana subsidized rate ta koi supplementing amadi fits pinaba thoram punama sim sablo jare sim thamjage Nistagi polam season aduna nakoi nana yekna bus singi mating pangsin batuk lasi security na kurakang dana laiba tidim lambida mayai kaban isa kaya ayet apan laitana putok pusin ta holabra haibagi chingna ba laire haina Mairagi Mangal Bisnupur district na hairi trong lawbi gi mafam amada Mairagi Mangal gi member singa paumi singa unaba amada Mairagi Mangal gi member kongkham kunjesorina haukiba December 13 ki ayuk angan bada thajaba yaba paw amagi matung ina tidim lambida mayai kaba nisagi polam puba gari ama thokre haiba paw fangbadagi Dim Lambigi Mafam Amada, Mairagi Mangalgi, Kangbu Amanangaiduna, Laidaba Matung Singnari Bagari Adu, Lakpadagi Tanarakpada, Trong Laubi Sangairo Mapa, Yorakpada,
kanna thawriba gari adugi maning thong hanglaga carton box manga intharamlaga kanna thawki makhoina intharamliba carton box sing adu Central Force amadi Moirang Police ki kangbu amaga loinana punna hangdoktuna yengminabada sajan khaini ngakta oiramki haiki Kaksing District BDF Welfare Association gi mifam ama phamki mifam asida warep sing asi leader sing amadi member sing mod ama toina yanaduna Central Committee na lawrakpa warep ta district leader sing na support puna tominaba haina yanare Central Committee na leblakpa warep ki matung ina suspend leiruba strike adu lakliba December gi tangkul humdoida government na tabi rakta badagi resume tawragani Central Committee na leblak liba warep asida Kaksing District BDF Welfare Association asu support tawgani demand sing adudi section 18 implement tauba regular tahanba matamga chanaba khutsumal fanghanba demand sing asi pithoktana laibana BDF singna thengnariba awaba sing asi palibalenga gasina ngasi fawba tadana lakpa sina maram oiraga BDF singi thamoi da pendaba khoisaunaba phawrakpa haibasi haunasani masida district SP sing officer sing amadi public sing nasu cooperation PBU Manipur gi law and order ngakpada Manipur gi issue kaya BDF na achoba thodang lauduna lakpagi BDF ki family kya gi punsiba mangna government na sinbiganu Manipur bungak senbada achoba thodang laujage BDF singna lauriba duty ga chanaba matik chaba honorarium phanganbiu haiduna government ki pukning singsilakle hauze pawgi mraktana tenba break amatang lominase Free varicose veins consultation camp lakliba December ki tarik 19 dagi kun phawba ayuki pung 10 dagi nungthil gi pung ama phawba free varicose veins camp pangthok chagadauri surgery tawdana amadi ahing lektana endovenous laser treatment EVLT tawba oibana naba gi chang hanta li loina na dakpham su lehende adomna khongda singli chakthopagi layong asi leibiragadi khudong chaba si lobi hongna pagi damak Caesar Hospitals Langkol natraga pizariba contact number asida paw phawi rakna baganganjari Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte chasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Dada Yeme makigano Azab thammo Sigi yumse next Pm-Istv na checksin na laksilaga thamgrabani ne Dada nang se juhar habaga amta kidarbo Asumna mayamna na machalbu ngapshan dugum masigi yumasibu asoya nan pokadabadagi next Pm-Istv na ngapseli next Pm-Istv juhar habading ngakokna na basembani Zarmal technology siya na concrete katok na tinaba matamda kapamul amuk hena hengaladli #Pm-Istv strength is in the quick matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Kapidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Kapidon cup syrup thakpiu Kapidon cup syrup break itung da taram nok chari makhata ba pau pizari PR lak tringai da Manipur da lairamba lenga kaduna PMJSY gi makhada samgat kadaba lambi thong kaya ama aremba da manghalle haina MPCC ki president su oriba Wangkhem SC ki MLA ke Mega Chandran ngasi Wangkhem kendra gi manung chana chorangpat khul fauduna chatliba kilometer mangarom sangba intervillage road ta MLA na pothole menbagi thoram thabakta haikre MLA Mega Chandrana Makataraduna Charangpat ki lambi si semnabagi damak lising ani taramapal dagi hauraga Rural Development Ministry Government of India na lupa crore taret sanction tauraga kaithokuna thamlaba package samani Manipur sarkar na makhoiga khud chanaba thikadar ani ahum khaktada thika pinaba hotnaringai ngasi fawba PMJSY gi tender amata tauba ngamdaduna leire tender taunana bagi damak anirak hotnakre adubu tauba ngamdana ngasi fawba leire kendra asigi oina su charangpat ki khunja kayana lambi si sembidre haiduna lambi thingba taukhaiba dharna nachingba kaya fawba taukhre Wangkhem kendra gi oina charangpat lambi semnaba supnagi package amakak asi yaubani lising ani tara mapalda ngasi fawba ngaiduna lakli bani thigatluba matamda sarkar gi khuchabi department ki khuchabi amadi mantri gi khuchabi singda thika pina bahotna bada Manipur gi mafam kyada paikhat kadaba package kaya gi tender sing ngasi fawba tawbang ngamdaba oiramle
खंगजादबा मियामनदी एमएलए न लंबी सेंबिद्री हाइना खन्नबा याउरी प्रजा सिंगी पेंदबा कया सिगी यंगलगा चरांगपाट लंबी सी तंगाई फदना खरा मखै चटपा याननबा हाइदुना एमएलए गी साइटगी लंबी सिगी पोर्ट होल सिंग असि मेंसिनबा होटनबनी सरकार न सोइबदगी अवाबा खरा मायोकनरिबा असि खरा खंगमिनसि हाइखे मसी मतम खरगी चननब होनब हाइबे तारे अदो मसीना प्रजासिंगना अपेनबदी ओइरोय अदुगा लैरिबा प्रजाना मसी लाना खनबसी सरकारना तौरक्त्रगदी एमएलए न करी तौबंगमगनी तंगाई फदना इगी ngamba थाकदा मसीगी प्रोग्राम सी थागत जदना खोतना तौबा खोप तौजरिबसिनी करिगुंबा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ना हाइरिबा सेंक्शन सी कखिबगी चांस यामना वांगना लै मरमदी सरकार की असोइबदगी मार्च की तांग 38 बकी मनुंगदा मसी लोइसंद्रगदी कअनी हाइबा ची अमसु मिनिस्ट्री देगी लाखरे करिगुंबा मसी कखिबा तारगना अतोपा PWD ओरो करिदा अतोपदा हापगा मसी सेमननबदी सोइतना तौगनी तौबदबो मसी करिगी हाना तौद्रिबनो हाइरगदी पैकेज अमा यावरगा लैरिबनीना अतोपा पैकेज अमु हापचनबसु यादब लै मरम मसीना गवर्नमेंट की सोइबना मरम ओरकांदा अतोपा पैकेज सो हाप यादबनी मरम अदुना मयाम वारबसु वाना मतम खरा खांगमिनरे हाइरगा मसी पोरहोल मेन बखोटपा खरा तौरे हाइरकांदा सुमाइना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लमलाई एसिगे मनुंग चनबा तेलौ सनादा लेबा आयुष्मान आरोग्य मंदिर आरोग्य परामाम धनम असिगे लेफम थोपा इंफ्रास्ट्रक्चर नर्स याउन स्टाफ मसिंग सुना लेहनबियो हाइना लेंगा की पुंगनिंग चिंगसिलखली लमलाई केंद्र कांग्रेस कमिटीना मापुंग ओइबा थौदांग लौदुना केंद्र की फिबम यंगसिंदुना अवार्ड अपासिंग मेंशनबा चपचाबा थौदांग लौमिनासी हाइबा मिशन की मखादा तेलौ चनादा लेबा आयुष्मान आरोग्य मंदिर आरोग्य परामाम धनम असिगे फिबम यंगसिलबा मतुंग पाउमिसिंगा उनबा अमदा लमलाई एसिदा कांग्रेस मिरेप ओइकिबा पीसीसी की मेंबर ए देवेना तेलौ चनादा लेरिबा आयुष्मान आरोग्य मंदिर आरोग्य परामाम धनम असि मसिगे कोइबदा लेबा खुंगंग तरु की ओइनदी अना लायंगी दमक यामना मरु इबा मफमने अदुबु लेफम थोकपा इक्विपमेंट सिंग याउना लेफम थोकपा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग अमता सुना लेट्रे बिल्डिंग सिंग असि रिपेयरिंग तौबगे तंगाई फतबा लेरे हाइके Manipur AIDS Control Society State Blood Transfusion Council Manipur State Blood Cell NHM Manipur की मतेंगा लोइनना डॉक्टर ओक्रम जोटिन LLB की सही निफुम दोई सुरकपगे मपोक नुमित का मरी लेना गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ साइबा वखलोल की मखादा नोंमगी ओइबा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन अवेयरनेस कैंपेन कम कैंप अमा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनलैबा वाइखोंग हाई स्कूल ग्राउंड दा ngasi पांगथोखरे थौरम अदुदा वांगांग किबसिंगना हाइकिबदा ngasi फावबदा ई गी महुत सिनबा ngamba पोसक अमता लैट्री ESC फार्मासिस्ट सिंगदा फंगदबा पैशाना लेबसु फंगदबा पोसक अमनी आईगी ई यूनिट अमना मियोय क्यागी पुंसी कनबा ngमगदौरिबने इपोक नुमिता पालन तौदुना अचा अथक तौदुना थौराम पांगथोकपगी महुत्ता इपोक नुमिता ई डोनेट तौदुना मियोय क्यागी पुंसी कनबदा मतेंग पांगलसी हाइखी केमदुदा क्लब CSO सिंग असम राइफल्स BSF अमदी पुलिस पर्सनल सिंग याउना तोंगान तोंगानबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगदगी लाकपा मियोय क्याना ई यूनिट यांखैरोम पिखी Security Force सिंगना याउलेन चेपू अमसुंग लमलाई चिंगफई एरिया गे LM ब्लॉक ता एकर सामगा तरामापल रोम दा थारंबा पोपी पांबे सिंग मांगन खिबगा लोइनना मफम अदुदा सारंबा लौतांग संग कुनमरिसु मै थादोखरे हाइरे महिला काव्य मंच मणिपुर अंतरराष्ट्रीय संस्थाना खेत्रीमयुम याइमा मेमोरियल ट्रस्ट इम्फालगा खुदसमनना सिंदुना कुनमाथोय सुबह कवि सम्मेलन ngarang दोसुयाली हॉल क्वाकैथल मोइरांगपुरा लेकाइदा पांगथोखरे थौरंगा मरी लेनना नोंमाइथेम किरण कुमार फॉर्मर कन्वेनर मणिपुरी लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली ना वाफम कया फोंदोखे District Industries Center DIC Senapatina Directorate of Trade Commerce and Industries Government of Manipur gi makhada sinduna 2 days district level vendor development program BDP cum exhibition of products raising and acceleration of MSME performance ramp scheme gi makhada Mau Paumai Community Hall Senapatida ngarang dagi hodokre thoranga mari lenana resource person Rapi Pau Paumai Chief Manager SBI Senapatina Financial Literary and SS2 Finance for MSME haibasida aduga SBI Chief Manager ने SBI की account हांग बगी मतंगदा वांगांखे
थासिगी तरा तरेतगी हौरगा थासिगी कुल फाउबा चथगदबा हौजिक कोलकातागी विश्व बंगलादा चथरिबा मरफुमंगा सुबा कॉन्फ्रेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया दा मणिपुर के सकनाइरबा चिंगमैरोंग ममांग लेकाइदगी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सिनाम राजेंद्र दा महा के थोइदोक हेंडोकपा परफॉर्मेंस की दमक प्लेक अमसुंग साइटेशन पेदुने काइखुमनखरे कॉन्फ्रेंस अदुदा यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सिनाम राजेंद्र ना योगा फॉर सर्जन साइब हिरमदा वांगांग खिबगा लोइनना योगा डेमोन्स्ट्रेशन तौदुना डेलीगेट सिंगबो सुमतके ngasi hauduna mathang chahi ke January gi tang taret fauba Pamyal ground Pathway part to the pangthokadoriba Imphal West 3rd Division Football League 2025-26 tournament ta saruki agadaba Iroisemba Youth Development Football Club ki sanaroi singda dressing yenthokre EYDC Club Iroisemba ki sanglenda pangthokpa Osis Group ki mapu yengkhom binoi amadi Area 30 की मपू हैसनाम बितान अनिना स्पॉन्सर चौबा सानारोई सिंगी ड्रेस यंथोकपगी थौरम अदुदा हाना PWD की EE ओइरंबा इरोम बिलासिनी EYDC की प्रेसिडेंट अकोइजम रतन कुमार अमदी EYDC की एडवाइजर इरोम फुलेंद्रना चिंगबना सरुक यादुना सानारोई सिंगना टूर्नामेंट ता सेट कदबा ड्रेसिंग यंथोकी Haukiba December tara manga dagi tara taret fauba Garwal Bhawan Panchkula Road Karol Bagh New Delhi da pangthokiba 11 National Jit Kunedo Championship 2025 ta Manipur Jit Kunedo team na overall runners up position tarakle gold medal kulnipal amadi silver medal mari punna medal kunthranithoi fangduna Manipur gi mingset purakre Resilakpada maroiba pau amukana pizari Manipur da ing tappa hanjulaknaba pauzil puduna Delhi dagi cycle thauduna lakiba social activist Malem Thongam ngase Imphal da asoi angam yaudana yaurakre Amadi Manipur lenga ke KFNPD gi official team amana Androda laiba private oil dealer ama aingi wangmada hanglambagi thongthingjinkre Hauzik Paugi oina DISTV na sandok chama Manipuri pau matang asida loisinjare mideng tabri ba pumna mapu amuka hana krumjari